Ardom Nili Karbi Birta Thanbang Samisonaris Rahangpi Aprang si Birta Thipi Arjuitha Karbi Anglong Autonomous Council Conference Hall along Karbi Anglong Autonomous Council lapen hampang asong angbong kachingwai Difu Town Committee atung penrong supia hiti pangterthe Sarupothar MSC constituency along MCC KAD MCC amepi kasangterangpi kahungridam Non-Arjuitha Birtang Tonpen Karbi Anglong Autonomous Council Conference Hall along Aruni Paiketom Arni Hampanging Korap Po Asong Karbi Anglong Autonomous Council lapen District Administration Atumang Bong Kachingwai Kachiton Teda Rajok Hampang Asong Atum Council Arleng along Konglong lapen Kachirupen Kachisong Ponang Aruni Paiketom Arni Karbi Anglong Autonomous Council Conference Hall along Hampanging Korap Po Asong Karbi Anglong Autonomous Council lapen District Administration atum angbong chingwai chingsai padupon hampangin korap po asong atum alang lito makimanga teng pen chingwai chingsai pen chunpo pusi aning chiparong rintilo sila so teng pen ke normal ke di son bang le tumne thangna pi ke above food ke ni tumne damong ni yom si ni yom ta tu ge lapulo it can be withdrawn. PIL also can be withdrawn, and moreover, they can also take action without waiting for the High Court order because it is written in the Constitution. Constitution is bigger than High Court, and moreover, it is sub judice. Then they cannot hold election also. It is sub judice, and the State Election Commission cannot do anything. It is sub judice. Kali lang dolang ho alam dolang for tawara dito alam dilo dolang they are running away out of fear for the anti tribal people Kachingwai apora hud Karbi Anglong Autonomous Council kachari pon kethe ki dingatum alang litwa ke manga putha Jasimet Kachingwai RD pipon po lapen pachun pon unpo pusi matha pon rinti pusi chinidun sidame Karbi Anglong Autonomous Council lapen hampang asong angbong Kachingwai boma hud Kachingwai mate hampang asong atum pen kejong pon alam the ateng pen kachikrai dun thekte lapen kachedon dun un edet ajok Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram rong hang kangnia dimpen men Thurpludamat Damjulo. আমি কনস্টিটিউশনাল রাইট মতে আমি ডিমান্ড কৰিছিলে তথাপিও তাৰমানে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল CM EM সকলে ইয়াত কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা যেটো ডিসকাশনৰ পৰা উঠি পলাই গ'ল মানে কৰিব ইচ্ছা নাই মানে তেখেতলোকে পুৰা ভয় খাইছে ভয় উঠি কিনি পলাই গৈছে হ'ব লাগিব আমি ডিমান্ড কৰিছো যে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল যিমান CM EM আছে ইয়াত সব রিজাইন হব লাগে ইমিডিয়েটলি রিজাইন হব লাগে আৰু তাৰ পিছত যদি কৰিব ইচ্ছা নাই তে আজিৰ ভিতৰত ৰিজাইন কৰি দিব আমাক টকা 30 লাখ দি পেলাইহে আমি এইটো কৰিছো বুলি কৈছে কিন্তু আজি নিজে আমি সুধিলো মিটিংতে যে তেওঁ টকা দিছে নে নাই যদি দিছে বুলি কয় তেতিয়াহলে দিয়াও ক্ৰিমিনেল হয় আৰু লুৱাও ক্ৰিমিনেল হয় ক্ৰাইম হয় সেই কাৰণে আমি একচন লবলৈ কলোহেতেন কিন্তু এতিয়া তুলিৰাম ৰংহাং নিজে কৈছে তেওঁ আমাক টকা দিয়া নাই বুলি কৈছে আৰু আমি কোনো টকা লোৱা নাই এইটো টকা লৈ পেলাই এইটো লোৱা নাই ডিসকাশনটো আপোনালোকে দেখিছে সবে আছিলে ডিসকাশনটো নহল তেওঁলোকে পলাই গ'ল এইটো কথা আমিতো আমাৰ ডিমান্ড মতে কৰো কনস্টিটিউশন মতে কৰিব লাগে বুলি ক'লো আপোনালোকে নেক্সট ষ্টেপ কি ল'ব সেইটো নেক্সট ষ্টেপটো আমি এতিয়া ডিসিশন লৈ ল'ম নেক্সট ষ্টেপ কি ল'ব non Laso ajok hampang korap po asong atumta Karbi Anglong Autonomous Council Conference Hall along pen nang Sunsi Council Arleng Suding nang Konglong si kachesong padupon lo
Difurong sopi ang kang kapang tira sai ke klem pon pedara jok non malom hiti bithe comment thu kanem reng simanlo stame difu town committee atum pen kapang tir jiaphan matha pon wangbe Difu town committee atum pen arni wangsi ward number 1 pen ward number 10 an kapang tir ponangji arondo sitame labangso aputak asapta ke matha parsik ponawe kiramdang arni sitame town committee atum pen kapang tira sai ke klem kle dara jok birta long paklang ponlo laswa tengpen Town Committee atum penta kapang tira sai sitame kiklem pon theglong long sita non malom Town Committee atum pen kapang tira sai kiklem pon thuji aphan ke matha pon ave lilo achiklo jonwang bainong kilong le apot tong rongsopi ke do chirok tok arada tumpen kaningje pon ke Difu Town Committee achokomar atuma pana chiklo tinta bainong kipi pon avema Mainte Difu Town Committee aphan kapanong atangka Karbi Autonomous Council kachari atum tong kicho panglim laploma pusi ningje ponringti Aruni phaike thomarni porphai hini apor pensar pothar MSC constituency angkang apar majung sarpo ronghanga rong along MCC lapen KA DMCC AMP kasang terangpi kahumridam apar majung arat kisung ke boy Kachini Chiaphan si humri damlo lapen rada tum kisung ke boy alam the chepaklang dunrinti lo mai long rada tum kasang terang pi angno lam chepaklang dun lake toar ke hino pen lo charli ari soi jang atum kidam ke bang katora thetan lapen hithi porwa ki dun mate hormu hortar hithi along ke pon dun Chiaphanta kisung chitong lo lapen kisu kiun e hot 108 a motor amata dag arong anke bangun e pu pen chenglok Ong dung aki sumalang tuhan la sisaro water constituency araga tumapar kirap jining hang sinota MSC arda puji Congress asong peka rat atum apang landak pen kasang kerang pen pachinko May Juden pen rat atum apang citi malan speaker of the Non malom so aporaphan dihina pharman birtamo inton bonik sinang Ready to go beyond from electronic cooking items to television and spectral range of electronic kitchen and home stereo. All this in one place, J. Lakshmi Enterprise, the Panasonic premium partner in Difu. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্জ ৱাটাৰ Royal Enfield dealers, first time in Karbi Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bokajan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961 69017. For sale 78961 69021. You can also contact at landline 03675 246448. Netrazoti Optical, exclusive branded spectacles showroom. Visit us at KST Road, opposite Member Hostel, Difu, Karbi Anglong. Dihina Moapi Putot Birtalong Wangtulong.
Difurong Sophia Long Arunipai Hini Ajo Porpai Crazy Pormalom Difuru Samson Singing Tea Memorial Park Atengno Bharat Gas Agency Lapen Celtic Swing Adung along a hearing tang Rakpen Ham Mekicho. Difu Police Station and Camp Difurong Sophia Long Aru Nipai Hini Ajo Porpai Crazy Pormalom Ru Samson Singing Tea Memorial Park Atengno Bharat Gas Agency Lapen Celtic Swing Adung Kedo Kulat Umner Cap Mechodet. Labang soy hem mekecho long ike ni palia hotel long guest alang pong kan kwa ba job si mekecho ipusi kahon tipo সোপা দোকান এটা বাইক গ্যারেজ আছে মাজত চা হোটেল আছে তার নেক্সটত আকৌ বাইক গ্যারেজ এটা আছে তাৰপিছতে ওয়েল্ডিং গ্যারেজ প্ৰেছাৰ মেচিন এটা আছে হাইড্ৰলিক প্ৰেছাৰ মেচিন আৰু এটা টায়াৰ তোমাৰ দোকান আছে মোৰ দোকান আছে কি দোকান আছে গেছ ওয়েল্ডিং তে জলা সময় তোমালোক নাছিল আমি নাছিল আমি এতিয়া আহি পাইছো এতে নাজানে তো আমি ঘৰটো দূৰত কেনেকৈ জানিছো না হেতু তো কব নৰে তে দেখা না Aru Nipai Ketom Arni Ada Porpai Kepa Pormalom East Karbi Anglong BJP Amepu Roton Teron Lapen Cut News Channel Perangke Angbong Kebangji Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kilik Apor Nangli Rock Apisita Kilik Kepado Derek Aputak Jihut Jiput Padupon East Karbi Anglong District BJP Amepu Roton Teron Lapen Cut News Channel Perangke Angbong Jihut Jiput Kepado Ponahut BJP Maipu Teron Sang Hopen Kaning Jepon Atengki MEC Kilik Jiapan Arjil Dingdelo Doda Frank Popu si Ning Jepon Lapen Bang Soputak State Election Commission ay hinpensi Pangdak Ponji Non Kevangji Aruni Paitrok Siarni Karbinglong Nang Homriji La si Halaso Arni si Ajan Lam Setame Chini Popu si Thanpon Lapen Non Malom Hampang Inkora Po Song Atum Kar Ialam Setame Karbinglong Autonomous Council CEM Atum Chinki Chingwai Jiapanta Arni Pathikpon si Chinki Ponpo. Kevang Jia Pora Hot Mesenji La Pening Sam Jin Pen Monsam Kedolong Jia Panta Sai Klempon Bomno Pusik Kat News Senela Perang Kia Teng No Along Lam Te Pachini Pon. La Sopotha Bang Nelitum Sini Ateng Pen Election Kedopo. Election Dopo. Te democratic process Mukha Banke Lake Chikangwe Rumne. Already 5 years Kijulopot. Nonatimi government Banai. La voters tunta alalituma jitu voters right to Francis to labangke alatunta joblong nai phansi si democratic li elected council ke to nai so tha wangke litum party ahin penta atumi hela litum the state election commission along damlong sunili damlong je rapjin election padu sometimes we party state along the election commission committee go party and can already receive law last April 20 tarik si last date lo and mesti tinta penangan application itu receive lo that's all si bang Pinya Birta Bangila Puan Sikang Tonik lo Langi Bom Thakat News Channel Dumi Thakmi Kurang Tu